Genesis chapter 32. Ambia mwenzako, God of my father. Mwambie Gai wa Fava. Mwire Gai wa maithe maitu. Praise the name of the Lord. God of my father. Jana Mungu alikuwa ananifunza vitu vingi sana. Na kati ya mambo ambayo Mungu alikuwa ananifunza jana, he was teaching me about his existence. And faith, when we come into the matters of faith, we should believe God who existed and is still existing. Biblia inasema ya kwamba Yesu Mungu ni yule jana, leo na hata badilika. Hata siku ambazo zinakuja, God will never change. And no situation that will ever change God. There is no situation that will ever change God. My God cannot be humbled by poverty. Mungu wangu hawezi nyenyekeshwa na umaskini. Kile Mungu wangu atafanya ni kuondoa huo umaskini, kwa sababu hiyo ndiyo tabia yake. Mungu hatawahi badilika kwa sababu wewe umegonjeka. Sickness cannot change my God. Sickness cannot humble the sovereignty of God. Kile Mungu atafanya ni kukuponya ugonjwa huo ili akufunze mimi sitawahi badilika. Amen. Even what is happening in Iran and America cannot change God. What God will do, it is to restore peace in those countries so that he can teach his people that his sovereignty never changes. Jana Mungu aliniongelesha na njia kubwa sana. Aliniambia hakuna siku nitabadilishwa na hali. Kila nitafanya ni kubadilisha, nitabadilisha hiyo hali. Na si huyu Mungu mwenye habadiliki, si akubadilishie hali katika maisha yako, akuinue katika kiwango fulani, akufanye vile ambavyo wewe huona katika mawazo, ili ujue there is God of your father. Kabla uumbike na kabla ukuje, baba yako na mama yako waliongelesha Mungu. Kayuge turathima na kana ithuĩ nĩ tũgagũcokeria. That is where it began. God of your father. And when God was faithful to your father taught you about the faithful God. Na ndio maana wengi wenu bado mko kanisani, because you met your father serving a faithful God. If God was faithful to your father's generation, he will also be faithful in your generation. If God sustained your fathers, he will still sustain you. Kama baba yako walilindwa na Mungu, wakati tunasikianga tukiambiwa ni kwani na ngaragu yake ya miaka na gayage toria maithe maku hende ya ngaragu ya mianga, Ngai ucio akimateithia hindi ya bara cia mbere, na bara icio cia mbere Ngai akimahotanira. God of your father will still sustain you. Na nikio Ngai ucio atarekire hindi ya COVID uthiranire na andu aria angi. He is the faithful God of your father. Hallelujah. The faithful God of your father. If God agikoro Ngai ne ateithiria mami wanyu magiciarira muci hatari nurse, hatari thibitari, makerengera mukonyo, ona hindi no maundu magirite no aguguteithia, ona hindi no maundu mathiete na mbere no aguguteithia. He is still the God of your father. Ngai akireka ukore gutari blender, gutiari blender, no mamu wanyu ni ahota guguthira waru na agaguthira na irigo, na ciothe ciekanwa kamwe na itingĩtukana.
na tu agokuhe irio agakunya waru mwena uyu agakunya mboco haha gatagati na agakunya irigo mwena uyu agagwikira kanua na Ngai agituika mwehokeku ugikura ona riu Brenda ciukite. God of your father will still sustain you. Sasa kwangu ninaona nyumbani katika vitu ambazo ni za watoto kuna thermometer. Ati mtoto ati ahiuha akarikio thermometer igathoma ena urugari uriku. We mamu wanyu akuhutagia githita ngari ya Bedford akauga na mwana uyu ni muhiu. No na hindi iyo mami wanyu atandikirwo ndawa chemist akamenya mwana uyu arabatara haraka egatumanwo na ihenya mwana ucio akameria, and by faith we ugikora that God Ngai uria wateithagia ciari aku, Ngai uria wateithirie maithe maku ona nginyagia umuthi no aguguteithia. Hallelujah. Mwana haragwo mamu wanyu ateretwo ni ndagitari uria gwika akaheo ucuru wa mutu wa ngano omirwo ni kahinda ugakomio haha kienyu gia thabuni kiigana haha gikaringwo kuo ukaheo ndagika cigana na ndagika iria mami wanyu oiga no cio uguikara. Ngai ucio wamwaragiria, Ngai ucio wamwiraga uria gwika atonete ndagitari na solution ya muturire waku ikoneka. Ngai ucio ndacenjirie, Ngai ucio ndegucenjia na Ngai ucio ndagacenjia. He is still the God of my father. Hallelujah. Tutiare na diet. Ngai ataithiria ciari itu gutari diet. Riu nyonaga thaa ici ni kuri diet. Ona kuri andu mandikaga karatathi na makanyitithia haha ruthingo-ini rwa nyumba haha ukiingira murango-ini ati Monday rucini mekurokera matumbi meri ati na nginya cai akandika 400 grams. Yani kila kindu ni guthima ati ni undu wa diet. In the days of our fathers gutiare diet. Warokagira ngima ukaria raji ngima hwaini mukahingicwo rucini mukanywa curu. Igererie rucini mukanywa curu icio no mbembe. Raji mukaria githeri icio no mbembe. Utuku mukahingicwo ati ngima ya mboco kiu no githeri gikime kiu no githeri gikime. The same thing kuma rucini nginya hwaini na no ithuaya without a diet. God of our fathers sustained us. That God is still there. Ni ndenda weherie nganja uinuke ukiuma intimacy moment uinuke uwi ni kuri Ngai wateithirie mami riria nginya gutari na information, riria gutari nginya na information. Riu inyuĩ mũngĩenda maũndũ nĩ mũraingĩra nginya AI mũkaingĩra Google. Mamu wanyu ndarĩ handũ angĩa Google-ire nginya thimũ yao yarĩ ya kĩmũkanda kĩoyagwo ũguo ũgekĩra ciringi igĩrĩ ũkaria na mũndũ wanyu na nĩ warangie. There was no technology, there was no diet, there was no proper medical services, but God of our fathers sustained our parents, sustained our father. The same God shall remain faithful to us even in today.